Ketheka mutegeri wa Weru TV kambete kienura ina weekendi imbega na muthenya waku o monde watindia wega inkugwata ogeni tisonishia Weru Thaa Imwe mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio utuko monde ni Maureen Kome indi mbere bururu ino ni imwe cia Nteto iria tukubanganiritie. Kamiti ya iyo tugucemania na Njuri Ncheke nikenda kugeria kuthiria thina cia mibaka gatagati ka Tharaka na Meru. Kareke Mbiuki kwariria kurita kwa mirandi imiambiririe na kuga ni gucererwa kwa mbia kuma thirikari-ini inene. Atongoria aribo Rais Ruto kwaririria aria mbere bururu kirigagia kanitha ya Malindi ya Pastor Mackenzie. Opio Andanyi kwendekithia ugaruruku kire katiba gicunci kia urombi nontu wa kiriga giki gia Shakaholo Malindi. Tukiambiriria kamiti ya kuraithiria yoto na watho ni cemanitie na kuri Njuri Ncheke kiri igeria ria kuthiria nkucanio kana thina ya mibaka iria ithirite kionekana mibakani ya Meru na Tharaka Nithi na kumania na mucemanio uyu ni metikaniretie gwikira nthi na atongoria monde manteri no cio ciiri makiugaga riboti ya migunda ya Ogongo ni baterie ukinyanirwa ni kenda kuthiria nkucanio ino iria gwakagita akari mama manteri no cio ciiri methiritwe mena nkucanio nontu bwa ontu uyu mwandiki wetu wa Nteto muthurumurio kiga twambirie. Kamiti ya Gioto watho na urumwe ndene ya mbunge ya Meru thuriwa na ura batongerete ni mukarigiti wa kamiti iji ni wakachiri muthuri ibombite gutirima na kuri Njuri Ncheke ni kenda bomba kwalire ontu bwege mwanka jwa kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi na ontu bwa mbere burabetikaniritie ni na gintu kimwe kira tomba kutha tukiaria na arua kwina report ya Ogongo Commission ira yathithikire na kamiti na Njuri Ncheke betikaniri ibwega kamiti report yeu kumba kwithire kithingatwa no to kamiti yeu kagita karaiba kalire ndigo kagita kaba thirukire kuma thochi pankanto nyere ibekere beacons na beacons yeu irio cha kuonania na ara mwanka Njuri Ncheke ibombete ko recommend barabara ethithwe ya 30 meters kenda yomba kuonania mwanka jwa Meru na Tharaka ni kujuri na iwe te kumaanisha mutharaka atomba kuthana munda Meru kana Meru atomba kuthana munda Tharaka nonto so bira batu tukiuria ni full implementation ya report ya Ogongo Commission nonto kinya professor ya YCS ruare aiweta kotine kuregana na report kurega na committee findings ira chethithirie aikia petition yewe court na ngiro court yerwa status quo ni ate ni remain kuna ndeketha na ero status quo ni remain ito muria na giteyo kinene na ofisi ira chionde ibati kwethira chi implement report ya Ogongo committee akuru Njuri Ncheke na boba kirita uge bwao ni bombite kuga uju Ogongo commission yegire wona kedwa mandu ya Njuri Ncheke kuga nejo na Ogongo Commission iretekaniria na mwanka ijora jwariti Njuri Ncheke na mwanka jwa Meru tukitawana tubange tiganjuri ta no tubombere munda mutharaka ena haki ya kwithena munda embe ena right ya kwithena munda tena Meru na Meru ena right ya kwithena munda Tharaka ende teko tuka mwanka yombo tuma ndweru wani ni terwa Meru na Tharaka watuka tukuromba Ogongo Commission yethiatwe na ethiatwe na akino ndo mbere tombo ko tha chionde atiborwa ni teno ndo mwanka iborwa ni teno ndo mwanka na mwanka yuriti abuge ichiyo mianka thirikari mikitio tugaicira guru thirikari mikitio no ndo thirikari nenetre commission irathinga taura Njuri Ncheke tegete gitikia gwita koti yeta igambara natuika ikariminiura Ogongo Commission ikuwa na Njuri Ncheke ugite na igwa kurukirwe ati barabara stretch yethithwe 30 meters mwanka juu
ithire no man's land na matho ya takarika tondu bu watu ya kwe mtu kwa kairi thirikari tukura na utakwenda kurakara twira umathirikari mantu ya implement na mbura kumbika ni gikaro kiria kinya speaker wa mbunge ji Ayubu Bundia gukari na wakirita uge bwawe uga uju ni atia antora be myundene bombo kalithwanthi na bau ene taito no bakara ndiguru timucho jire igetekaniria on the way forward ni atatumba gwetekaniria tukathia mantu jau no to without group ucho jire ukaraniria ndiguru na betekaniria then ankwenda kugate nyato atora kwaria mantu ya mingi toto wakinya mwisho indi andomba atongerebe tupaithie muchemano jwa mbere muchemano jwa iri jwethero jwethitho gatigati ene miunda na bo bangi be miunda na ndiro mbara speaker Ayubu Bundi kiri Mr. Kindi kindiriri tunaruya tawiria mtu na nyato 27 tukamuchokia na kure nyingi muno indi 2022 2032 wana kindiki ngona ke masabu utara na masabu jau utara ketha no kwenda jakinyanira iria icie mianka no wende gitiko kwenda 2032 wagerio tonya ruterwa Meru County uketha rutitonya keka lakini undu narua wina nafasi ye wika antu bathara kanithi na antu ba Meru methene beke ndiguru methene ukeja 2032 uone bua kubera utekeja kurwa biuria ore mo bicho wana kindi kaingilia mantu nuntu no kaingilia mantu akenya yonde na ingilia kinya mantu amuchi tutumba gutekeria tu akaingilia kenya yonde na tu amuchi tu ngoyo kuruya kinya wena one mantu ya mwanka wa Meru kulitwa na yo kuthira tukwenda discrimination ya kuga daraka kana imenti unga gintu gyaku ara we nakyo katiba ya Kenya ni gwitikiria withiro oreo na ni kuga turi juri cheke nkiripotera Weru TV Betambuthuri Muriuki Obungi wa gicigo kia Mara niwe kareke Mbiuki na ugite gitumi kia mirandi ya thirikari kuonekana kurita na gucererwa kuthirikirwa nino nto gucererwa kwa mbeca kurekerwa kumakirerwa wangiru wa kigina riuga na kono ako kaumo kathina ire ithiritwe ikionekana ni gucererwa kwa mbacari akiolagia akari methirwe mena ukiri na gweterera nunto thina ino ikithira ruwa Martin Mugambi hatumenyithie Bunge wa gicigo mbunge kia Mara twekareke Mbiuki augite thirikari ya nthiguru ya Kenya kiri mbaru kagita kana ikyo gitumie gutongera mirandi imwe ya thirikari kimamaga na erengi kithiaga gaporo ntwita kiumba kuthira kagita kare akuve ni bujala uja mtu ala jukiga thirikari ye kuma mbatoni kiurwa Kenyatta nataka nitumba kuwa ulu Kenyatta kaurite makosa manene Uwa Kenyatta no eka ina musabai bila juzi roka tuna juu Kenya. Mijigu yetu. Nungu dhaira thirikari kadie ode budget ya 4 trillion kana 3.6 trillion. Iro kera nyaki ogoti ne nyusu. Ije nguko utakuwa ngateo wakoba. Anto no bakwenda thitima, anto bakwenda loje, ndiye sesi ni kwenda alimu, ni kwenda laboratory. Mahitaji ni mingi kareke aragia mbari cia kiurani na mitherukiri gicigo mbunge kia Mara kinyagagia mbachari cia CDF cia chiringi milioni 41 cia gicigo mbunge giki arakuga kwara guko kwa thirikari no akugutimite unenkaniri bwa mbachari no bomba guchererwa ira batiri kwithirwa nenkanire tene unaona hata mishara saa ingine haitoshi MC babe tubakabwira bobo kwa bale abe na uniform mbese ira ya kuma Nairobi ya mwiso ya Thaa Nithi County ni ya December ya January tembeju ya January ya February band March band April band na mwiso wa mwaka jete wazikayo bito kudira June mbasa lijo kuona tungeleta December every constituency ina mbese ya ira tu allocate mbunge almost 120 million. Mbasale ilidukia 40 million. Thirikari iri mbaru wogumo bunge kareke Mbiuki augite thirikari no nkinya echa itire na nkinya guchwana areka ruta mbecha na mpwebura kumbikana kenda kuthondeka na nkinya kurungaria ndagacha ya muro wanithiere twikite ikerengere oturo bwantu bala idiriye ndagaceu ikaunira ku kana dikamba gusensu atia kenda tukaina mbele guta human life kupitia kwa Nithi Bridge
kama ni flyover wataweka sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni commitment ambayo ilitolewa na rais na tuko hapa kumhakikishia tutaendelea kuongea na yeye hata design hiyo ikimalizika. Unapenda kukopa pesa ni ikobwe. Amwe na mama biathoni bibichi ya chachi ya mwankwa ngiri chiere 27 iratamba na nkinya kumata. Mubunge Kareke Mbiuki na nkinya ma MCA mamwe magichigo mbunge kia mara makemuringagira ndebe. Ndebwera ntu bamithero tugwatanire tu support baba yao akinya wange na nikenda tukarega matunda maria mega. Tutonire agwale kubutwarejaga akwo karega kirudia gete kirongi uri orega nona no ikire idu orega nteto ya mura mato akwo muntu anarega nteto ya karega ukonkorokia kirudia endena ni mwetikiru riu na tigiti gya Kareke Mbiuki ni giti gya ntu badara kanidi county kuturamwe no kankwenda gwegutaniria ndikugwema na niko na imani Mwenyezi Mungu atatubariki na tutapata hiki. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Mateni Mogambi. Kirishingi Nteto nyuma ya nthiguru kuringwa na rugono rwa kumakania rwa muthinjiri umwe na rietwa Pastor Paul Mackenzie uria thirikari ithiete na mbere kuthikura miri nkuruki ya 70 ire kurikana ni ashirika mawe ri watongoria Kathumba ni mareretie onto uyu mutongoria wa kanitha ya Kambakia Christian Center Bishop Kirimiburia na ugete thirikari ni batere gucua njira ya gukanukia antu tamama akiugaga matitekeria muthinjiri wa muthemba uyu kathetuni ka mumiru Tanio Rais Ruto na areretie ikarikaririri ya mbere bururu na kuga pasta uyu abaterie kwithirwa nchera. Ya Kenya niratigirwo na kimako na ni kimako kikithiete na mbere kurigaria antu engi ni nyuma ya kumbuka kwa mithiire ya kanitha imwe Nteresia Kirifi ya muthinjiri umwe na rietwa Paul Mackenzie uria ethiritwa akiuria shirika mawe kwibunga kuria mwanka magakua. Thirikari mwanka thaa ino ithikurite miri nkuruki ya 50 nawe Rais William Ruto ria mbere bururu na areretie Nteto ino. That we must as a nation continuously look out for those who want to abuse even the religious sector, people who are masquerading as religious people, yet what they do is contrary to the teachings and to the beliefs of religion, whether they are Christians, Muslim, or indeed any other religion. Ariuga antu ta Mackenzie ni bumwe na thukangia maria magutumira ndini nikenda kuira antu. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. I want to say that the government of Kenya and I have instructed the agencies responsible to take up the matter and to get to the root cause and to the bottom of the activities of people who want to use religion to advance weird, unacceptable ideology. Nacokete auga ndini oyonthe iria ibunjagia giutati na katiba tembetikirie na kanitha ta inu ibaterie kubingwa. Say that any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest. Nawe uria urungamirite abunjia miru niwe Bishop Kirimiburia ni ariritie Nteto ino. Now, igitaru kinyara bautu kwaria turi spiritual fathers then the guru ije Kenya na hasa then gatusi ije etwe meru tuge amona thirikari kuja na kuga pengine thirikari untuka force kuja na ultimatums tia mantu yakonia ku regulate na ina tutuingwa as pastors and bishops ituko with the time has come for us can to protect integrity kanisa
na integrity gospel tuingwa edrengo getu ndene internally kumba kuchiregulate kinyambere thirikari to regulate no tutumba gwitikiria kairi kapa kairi kuigwa in the name of preaching, in the name of the gospel, in the name of waiting for miracles motoro jantu kaja kura ni baria augite matitekiria abunje tamama county ya Meru thirikari ni cwenjira cia gukanukia antu tamama rogo tukamutangaza kinyake kuzura taka tumba kuinga kanisa yewe lakini tukamuita kuma kirembio kuma kiri muungano jojo yetu jwa bishops and pastors forum in this county. So I want to say inkwana kuwa mbuge wetambere amuna kuzura dhikari nontuba pengine gintuki karikita Malindi na vingi bakenda kuinga nuts. The time has come dhikari menye yombo tumira ikundi bila be credible forum simochi credible ndene nduguru Kenya na bakinya kuwa sheria itungo injero cha kumba kuregulate ekadro forums jeu chikumbotedia antubetu batikenya guta motoro jao menyandirigara muno nyantubetu na baba gutumirwa nontungera kano mutumiria kuja amira kwira kenda njai darimwa ekorobete churuari na manto yange ya jara kote kuendo yu imbio na ndowe uho imbio thikira na imbio kwenda ku attempt lakini kanisa yu ante babwiri komenyera muno nonto tuenera tuga diversion kuma kiri rutatoroma ugatonya kiri uritani buteagirite yani ukebera njira ugatonya uritani na bungi na watonya uritani na bura na ndi ukathukia imani na antu bara baingi bethairwa kinyaba ki turaga uturo bwa ira tugaga uritani na buteagirite na wichita wi muntu Imwe ya kareka riri ya kimakania ria Meri irethiite na mbere kuthikirwa muthitu ni wa Shakahola Malindi kaunti ya Kilifi ya thingati ma witikio wa ndini imwe ri umutongoria wa maria anini bungeni inene Opiyo Wandayi na ugite ugaruruku kuruthwa kiregecunci gia katiba kia urombi nkuruki na meneretie ruwangirwa ukaria ni kuremwo ni wira wao na we rais wa Kenya Thaa William Ruto augite mutongoria wa ndini enu Thaa Mackenzie ni mubitia na mumaitha umunene muno wabaterie kwithirwa ari nchera ebithite rungu rwa kanitha. Nteto nacio kuma kaunti ya Kilifi itokio bunge kia Magarini ndene nture na Shakahola itikonekana chitite akaora kaninya nkoroki ire akuya kora ahatire mbere tutarugo no gorobwa ntukwe narua miri 23 nukale kwethire kiumburwa na ukithire mire 11 ire umulimo wankira nande 73 ni thatu mirire mingi yumburikire kaburi chia mwe hara kuna kaburi imwe ikumburi kethire china miri 6 na ingi shakinyithiri nyakenda ntukwe goro kaburi mwe kwethire kiumburwa ni thire kionekana murijo mwe koro mwe nyatwana twiri turia turerikana itwawe. Kitu ambacho mimi nilikuja kunifanya mpaka nitoke kwa hiyo kanisa, nilianza kusikia mahubiri ya kuingilia dini nyingine kama Waislamu, wana Katoliki, vitu vile. Sasa nikaona kumeanza kuingia siasa katika hiyo kanisa. So upande wangu tayari roho yangu ilikataa. Niliacha bibi hapo na watoto wakiendelea kwa kanisa. Na ilipofikia mambo ya kwamba watoto wasiende shule, hapo sasa ndio akili yangu ilianza kugeuka. Bainge bathingati wa Pastor Mackenzie Mvenge baririkana kwethira besha tabia kore mwanka bakethira bekwa arabando kiri shughuli yeje kwena bamu bakwethira bakionekana kire tukumbo mwanya kire kithaka keka magana janana. Changamoto ilikuja baada ya yeye kuanza kuamrisha wakina mama wasinyoe, watoto wasiende shule, wakigonjeka wasiende mahospitali, na kama uko na certificate yoyote uichome. Mnaku Nteto jini thiri tumenere tuni antu baba inge wamama makanisa atonge borega na thirikari ni nyankoroki thirikari ongwa. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing.
ndwangisho ndesho karia kumakire gikundi kiria kithiro gikinyumiru kina weta kwira thirikari kiria kwithiro kiendere maturira kena weta kiri machivo machabuchivo ni nyakoroba nyumba 10 ibethirito bakiorotero bobwega nontu bwa mpangeje. Shirika hili la NIS lilishindwa kutekeleza wajibu wake, na hadi si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu, watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mamia. If the dead and the dying had been in Shakahola, brewing or taking changa, or smoking bang, arrests would have been made swiftly. Ndekithirire kwithiro rigitu baba ingi nario ni ati watho batere kwithiro bwikucho bukaogawa ni nyago kabanwa bobwega na thinje ndi twikethiro gitu akira ntu jabanthenge barba kwithiro beritananto mantu yegiuta tena muturire. Any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest of the people of Kenya. Kila anaposhikwa akienda kotini anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Pastor Mackenzie Ndenge no endrete kwithiro irigirwa kiri gitone kia polisi kia rutero Kilifi ara kwirikana na gomenete bya Korea ntagaro wengenyo polisi rwangirwa DCI bendrete kwithiro ni okoje kenda pamurugurira nditango nke report ranto Shauru TV kumaja kingine ngine kineke mushomo cha Nairobi mbita Boniface Mungera. Hata ukikanyaga kuno kabanini utikathi no kuningushoka na Nteto nkoroki. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Life ni hard, but usitense, jipatie raha na Go TV. I just want to go home. Furahia local shows kibao virahisi na Go TV. Furahia movies na series motomoto za majuu, ujienjoy kabisa. Furahia makatoons na content noma ya kubambisha life ya wajunia. Furahia matimu zako za La Liga, Serie A na ligi zingine mob. Upgrade to Go TV Super leo ili ufurahie more than 70 quality channels kwa bei poa. Go TV, love it. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guruba gukugwatene na twanya twa ngugi turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thombi kwa arito 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unture bwandurijo mwanya mwanya. Chiandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritui. Ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. The ultimate dating show, Hello Mr. Right, is back. Season 1 was hot. Season 2 was hotter with charm. Season 3 is a volcanic eruption of entertainment. 16 single ladies, 1 bachelor.
celebrity guests, relationship experts, and celebrity hosts. Jump on board the love train. Hello, Mr. Right Season 3. Unmissable. Premiere Saturday, May 6th at 8 p.m. on Rainbow TV. Stream it on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Nuthiriti kigiro gikisia sina no guchwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers, Ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Hatuthina mbere na nteto cietu uria wari murungamiri wa aruti wira obicini ya gavana kiri thirikari Ndeu Thaa Gideon Kimathi hatareretie kurega kwiganirwa kwawe ni endekithia aria seneta wa Meru Kadhuri Murungi ati akathondeka kanjo ya minister mawe maria makamutethereria kiri wira wawe ta seneta na kuthoja na gucunka thirikari ya kaunti ya Meru. Kimathi ariuga katiba ni areretie mitaratara iria ebateire kuthingatirwa ni kenda kuthoja thirikari akireganaga na endekithia riu ria Kadhuri andiki wetu wa Nteto naraniritie na musiasa uyu uria nkinyagia wacuaga giti kia ubunge gia South Menti na gatumenyithie Wathoroni workeire Biblia ndauga nkathithia oversight ya kutosha. Tafadhali rira Kadhuri akambiria ku oversight mirandi ya thirikari county akeroga korwa nao ofisi ya Kadhuri Murungi county ikethore na macisi 10 o cisi gutagera department imwe no koro makasi. Uyu ni seneta wa Meru niwe Kadhuri Murungi akiwa kaunda kamiti ya minister bawe nikenda bomba guteka uria ngugi kuritika kithirikari ya gavana Kawira Mwangaza. Untu bara butumite ura wari murungamiri ofisi ya gavana kagita gavana Kiraitu Gideon Kimathi aciumiria na gucokeria Kadhuri Murungi akimwira uyu tureta twaringa kura kuma immediately barabange bakwenda kwa gavana 2027 ka kithurano kiu kingi bakambiria kampeni yao. Kampeni iri kutendi na mantu yange ya maingi muno jana is unfortunate like that barabathurirwe antu wa muntu ethira agishugurika kuona ura tukongera into binge Meru na hii ni mibango ya na utwitete ora kukethia gukari lakini kiuria na kio igikuija rire atwaigua shandu cabinet ithithwe kire county iu ne kuonania nandi ne attempt yejete ya kumake sure ngwechi county itiombeka kenda mwisho ne launching fund ya campaign chia gavana chia muntu ukuthithetie oversight committee u agwita shandu cabinet ituje ngwire itire gitarago itamoi reatorea kwa na one party rule na ituje shandu cabinet rionde itharere korona thirikari. Kulingana na Gideon Kimathi aligwata mbaru MC ba kaunti ya Meru kugarura watho nikenda minister ba kaunti ya Meru beta mbunge neje gucokia biuria kagita karabira umira indi na rita minister baba bomba kuthurwa ntu bangi kuma kaome members ba county assembly batongeretwe ne speaker wao na majority leader putegere ora national assembly rathithirie pu change standing order chienu nikenda county executive committee members kana CCs ba county pakethera bena opportunity ya kuija kire county assembly baga interact na county assembly kethia ku supplementary kana biuria bikwenda kurua ni members ba county assembly bikoni ondi chiao CC baba korua biure biunda directory iu ni oversight ire ankandi sheria na ni structure and oversight nere tithire kare tandwa nere tithire iri na itithire na mantu yange ndene jaithina igeta oversight. Akiwa watho ni bugitiro thirikari buri kuthujwa gutina bitina kana siasa.
then kedera kwi na mantu jangi mbija umeni na kionditas na mantu jau na ya komba kwa refund kiri senate nikenda na ndi oversight kedera iri oversight clear na oversight irambomba utumira rugenge tu kwa runa ndi bipartisan utwatuike na ndi uri okwenda kulilia this oversight no interest yana joji ya 2022 na ndi gutuika na ndi instead oversight iri oversight ni political oversight ireka gwithie thirikari kenda ne gitarara akinya uri kwenda gite fulani omba gukiona so ndenda muno county assembly yetu chukie ni kanya kenu ibwo na primary oversight role ya county nikenda bukethera buimenyaga imbie kwendera gi county na kuma bugashauriana na county executive kire kubanga mibango ya county na kigutumira resources cia county tutikeye gutonyero kuma ome na tutiume imbie yo ngweri ndene mantu jau nkiripotera Weru TV bichamuthuri Muriuki. Mwiri wa muntu atikumenyekana ni wethiritwo muburoni wa Kathita North kirako kia umuthi gutikumenyeka kethirwo muntu uyu gakwirite au kana gatetwe bantuni ba wa Kero SPD wa North Menti Ezekiel Chepkoni na kujirite karikariri na ushunkuni uthiite na mbere mwiri uyu no birirwe nyomba ya kwiga akuo ya miathene na ikarikariri ni tigire kwage na kethurano wikinene giantu makenda kwionera. Turua kuona muntu wetu tona wandona ka indona kireta ngwe bikibiki muntu to kuriga muri muntu muna mono kueta na ndena batu tuna kwithikira go kunena mono ko itukuwa itokoromba thirikari ya Meru County itwekero security ngena na ya Kathita kenda at least na ndeto atona security na na kitu soja wa mwamendia kambo kire gukire ngukira ndethera ntubethirenia ndagwa no mwakambo yembone yanda ona batu muntu ujene na bai kuendelea na mambo huko ngapo polisi haya ekuya mtu akorutwa na kula karimu mtu munene na karitaka ali mtu kwa boda ali mtu wa boda lakini mtu huko tunapoonekana ni watu wingi ma atiena maleo na alionekana atiena ile ningetaka kupendekeza sana hii maeneo ya Meru hapa Kathita security iangaliwe sana, watu wanauawa kila wakati na ningependekeza at least kukuwa assigned security officers kuanzia masaa ya saa 4 hadi saa 11, sababu kuna watu wengi hustlers wenye watu wa kung'ang'ana ambao wanafanya vibarua wameajiriwa wanaenda masaa ya saa 11 saa 10, hiyo ndio masaa yao kazi na kutoka wanatoka late. Kwa hivyo tuangalie hiyo masaa, serikali ihakikishe imeweka security officers asa bonda riders. Tukiona mtu jojo tutorujine na mtu wetu na ulire tutamona nyama kala hizi nande omba kwithwa nwe ujo kulingana na ndona meanko mutaga. DCC wa Imwe South no atunuin arutite mukana kiri arimi na biashara mamira maria makana inkira arutwa bwira wa gutua kana kubangania miratha ino marirutha tunui augite makathiro nkaguntu kunde na uroka gwatikana akayukirwe tagari aria kiwatho Dennis Mugendi na gutariria nkuruki. Aritwa bari ruthene na baba ingine bakinyite njasi yao maturene nterene mwanya nyasi kaunti ya Meru. Ko igembe ngogi inene maturene na kinyamishine iri ya miraa DCC no akibeti tonui wa Imwe South na kwajana mukana ukagita ugeriko ya mwana kibaruka ithiro nekia utuiwa mira kobua gukamata kwendia kana kingi kimegie ni onture akauna watho bo akagwato na kujukirwa itagaria kulingana na watho na akisiana. Watoto watakuwa nyumbani kwa muda wa karibu wiki mbili na tunawasi wasasi wa ajipike na watoto wao, wahakikishe watoto hawahusishwi na child labor vile sheria inasema, haswa wale wanapeana watoto wafanye vibarua ndio wapate mapato, haswa wakulima wa miraa
wasiachiri watoto kwa mashamba yao. Kuniondiria mieri mika yithiri gukurikano mutino Land Rover ya Mirante cia athirugaiti aria baba ingi bare bakuire na kuwata banja bari ana bare baetwe kibaruga na itakio gitumia kariba kwiro ni bathingatire watho na bamenyereana. Ile holiday uliopita tulipata watoto walihusika kwa ajali. Kwa hivyo wasiriski watoto wapepe kwa Land Rover ile inafanya mashinane wana transport laborers waende kwa mashamba. Tutakuwa tukifanya patrols kupitia kwa security agencies wetu. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine Omaua, County ya Meru. Tugithi na mbere uria wari munini wa governor county ni ya Tharaka Nithi niwe engineer Nyamuka Gwima na bithurite ati county ino iri na utonga umunene muno wa marandi ni baria augite thirikari gesha kumatungatira wega kombeka county ino igaketha mbeca imingi muno kumane na kwinjo kwamo hariti ntuko nini nyuma ya minister Salim Mbura kuriyonga ntere cia Tharaka na gwikira akari wirane wa kumaretera onjorithia Polo Kabithi na gutariria Oraha ari mujumba wa Tharaka na Nkoroki kire kibindi Nkoroki kwigwa ari deputy governor engineer Francis Nyamuka Gwima na nontu nethiritwe na ote hamwe na kithomo kiri winjibwa mandini aombire kuwatanira na akari hamwe na atori bakithiori baomba gutethania kiri gucwa njira cia kugunika na chuma ira kwirikana iri ntere ino muthetuni athire ndaria na thirikari ndaromba minister rugamirite akaansunga statement ira yanenkanirite barua inu Wantugi Mining Company na ni akansirwe yandikirwa Ntubakithiori basically baba miriga bali akirishi ba miriga eretuire erienu bakamora nkuru na David Nyaga muberi eno banenkero baro na benja na bambira mbushike nontu limwe bai na thina ya kwinja na ndabatetheria na ndinaika nontu muntu moraria auga nyombera akirerera ndenjaga maiga Kithiori na nontu bamea ya siasa na berebere ya kirindi mianga 25 mikuru kwirio Kagwima aumbire gutiganire kirindi gikyo kiririkanaga no akyo kira kiaremire Musa kuma no I think karibu 25 years ago Tharaka Nithi gutire ndo kinyakiro no imwe yayo kuma 25 years ago ngutiga kwenja to trend even a single kilo ena kuiro ni kama tawata kagoto na other minerals it is not iron yo kinyaka nenkro kachalita ka 50 kilos uteke wono ndo kilo yamwe na shilingi 50 to 80 shillings so ni cheap ankeruki ya ndengo kwa potrandi tuitika kuita vera bali kukimbia 5,000 na mana pa 5 leta tani ya ndengo kuma 9,000 10,000. So I am not part of Kithiori mining site. Mita inka ikumaga banja gachuma no Kagwima thamire na kwanjire kuthia maiga malime na kurutha gontu gacumbi na fertilizer mwankira Nteto kwaria kire akiringa na kulingana how pure it is kwi maiga maya rumwe mundani urairaim kwi na tarugendete ya waraim jaruti kwi na urugendete ya waraim na malawa kwenye concentration ya lime ya mwita wa leaf muthima wita wa leaf ukaweta atende area tunengeta baroa ina 6.4 kilometers of one leaf na hivi ita 150 kilometers down ina wali ba karibu 20 meters so Malawa is one of the areas. Fertilizer no kiwa ire akigunikira karibanterino na Ntegoro ngima ukiririkanaga irithiro bwa Kithiori imwe kwina agricultural lime kwina livestock lime ni utumika kurutha chumbi ya area maziwa salt ni utumika kurutha chumbi ya kunoria animals which is nyama salt. We can also produce fertilizer. You can irang bantu CN na niungu plan probably towards the end of the year kuuza nyamu wito CNK calcium nitrate na potassium potassium and nitrate
na si calcium enu indi ukaiwe ikiragurira munda ni igacoka ika make sure flotation ira ya into guciara ikambo guciara so tukaruthogu otherwise neko produce mwe witwa great ya nguku leo kuona nguku ikiuria ikacia mwe wichwa maiga mam so bantu ikareki gitavira no meneke direct teraso ino waka nyomba yuma kuma kwiraim among others actually anokenda very expensive ukana machine ya kulenga no renge kinyama iga mawaka from lime ntuku mamu solid na mamu ta maiga mamaka so ineo karibu isi nyamwira use 10 irogona rwatumbite kuthingatira nyuma ya ciezi wa madini aga nthiguruni kuriungira guntu guku arambitwa nene ya mheshimiwa Kagwima tubwiri kweni challenge investors baumbe kuikira investment and especially investors who are knowledgeable investors have interest in antu so that kaingo tumba ukura inuntu if you have a local investor na nakwandika antu you are creating a wealth within the country. Kuma bakithio ngiripotera Weru TV Ayuthi kuma county mwanya ni makinyite kibaro ni kia michetho gia kirobia Nteresia Chuka ni bare mathimanite katharikire michetho mwanya na ayuthi mama ni monekanite gukenera muno kanya kama nenkiretu ni thirikari ni kenda mabota kurutithia wira ibewa cia Samuel Gaishima ataririe Rukirirwa imunthi achethi bonthe kuma kaunti mwanya baendekanite gukurukira ubichini ya Huduma Center muchi wa Chuka kuraithirwa ibande baonekana weigwa ibakwagira guchetha kiri michetho ino ira ibatiri guchethwa imbeo mbithi bakuma mianka 18 mwanka mianka 23 uriri mutaratara umuraja ura utimite baingi bago bakanogerwa bamwe bago bakima magaitini baeterete gukinyirwa nyumani kiatho kiambiria kienini kia michetho gia kirubia na njira ya wakira county kuonania timu chiago mugeni wa gitijo kiathoni giki waziri wa michetho Ababu na Mwamba akejaga mbeo mbithi baba wirane bwa kubawatithania na ilabu bia nthiguru chiome kenda bathi mbere gukuria talanta chiago. The best talents that will be spotted during these KISA Games will be invited for a national talent camp at the academy in Kasarani. And when you come to the national talent camp, you'll come there to train in a good environment. You'll come there to compete. We'll arrange competition for you during the talent camp. But we'll also come there to be scouted. We'll have scouts from the Kenya Premier League. We'll have scouts from an international network which we are putting together. Nkrukina peja ni tewirane bawekira itekiani ni kia kirubia mbere kirugurwa irais nyumani mwankojo. We must continue to improve this stadium mpaka ifikie ile kiwango where we can even send national teams to camp here. Because Tharaka Nithi is a high altitude zone. We are going to give you 20,000 seats for this terrace. From next week, we'll start making arrangements to install chairs because ninapotizama hawa vijana wetu barobaro wameketi kwenye concrete. Kuanzia michezo ikikamilika, tutaanza kuinstall viti ambazo ziko tayari. Gavana Muthomi Njuki na mubunge wa gicigo kia Tharaka Gitonga Murugara bagipejaga mbeo mbithi baba moyo wa kwirutaniria kiri machindano mama. I know my MPs and MCAs want Tharaka Nithi team to win, but as a host governor on behalf of the other governors, as much as I wish for the Tharaka Nithi team to win, I know there are very good teams here, and I would like to wish the best team to take the trophy home. Sports is only way we can gel the youth and the country. You are here to stand together as a united Kenya.
We do not want to hear tribes coming together to discuss about unity. Let us do unity in the country through counties. Michetho eno ira ikaruthirwa kieni iki kia michetho gia Kirubia, kieni gia Kaironi, gicigo bunge kia Mara, kieni kia University ya Chuka na bieni bia cukuru mwanya mwanya ikathi mbere wa ntugo mugwanja mwanka Jumapili yejete. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Antuarume na mbeumbithe kuma nterecia rugo monturani ya mikumbune ni maruthite mucemanio nikenda kwariria mekarika mawagagia maria mambirite gutabarikia ntere ino nimetikaniretie mama mamwatho maria akari makathingatĩria baria nkinyagia maringite marubuku wendia na uguri wa skerebu na nimaugite maria magendanagia na mici makirombaga wira mambagia kuthie gwa cibu kumenyekana muone mau. Baba ni ya kuruna ndaka kumanture ni ya rugomonde ni ya location ya mikumbuni na roba gitirima nawe kaikaronde kwariria mantu jaigi wamba wa ng'ombe na nguku kwithira bwingite nture ni yao na tujetia nontu bwa security ya area nontu bwa ng'ombe kwiwa na nguku na tuthuri buthugu sana ugiokira rugiro tikyo kwithira bariria njenda cio tuma cikuinga wamba burabo nderete ndene rugomo bukuya injini bukaia ng'ombe bukaia nguku kiugone bukaia kila kitu kia kwetwa kwa bagwita nakyo twana bonde bakaurira bangine nchobine gutwike gute muntu ukethira ai muntu soba batwe ntule rugomo kaithira kumania na mushemane juju akurubani betikanirite batitikiria ntu barabaguraga chuma nturene yao na kingi bakiuga ntu barabakwandikwa maturene no mwanka bagurukiro bisine ya munini wa chibu nethru ari na kibandi kiawe kenda agetikirwo kurita ngugi kou nirikanite na kanywa kamwojo muntu ondo kugura scrap atikajibutu eja ndene rugomo kiuga akejeta kugura scrap no ntwa gwatikana akigura scrap mantu yao ya kaju na njira ingi antu bo bakwija kwandikwa nene ntura cietu bakeja bakamba kulinga report kwa chief bagacoka bakeja ntura nekereria manager bakenda baza bakimenyekana nibo bawo na beja bene ibando ke muntu ukathithia muntu akathia mistake eja kwandika nture na gukwatina kibande kirimbe umbithi ni betikaniritie bakagwata mbaru akuruba bakorona na mawamba na nchobi nturene indi bakirombe MC weturare Martin Kome Makasi na mubunge wao Shandrak Mwiti kubatetheria na mibango ya ndukie mbithi kenda kwebedia kwitha gute ndukie mbithi bakuthithia ndira bari nturene MCA wetu Bwana Makasi ethire ena forum cia youth engagement no atugitere youth activities acokia tone maenti cia mibira kenda youth bethira batia indo rira twinturene then nya KMP wetu keria gucokera na nturene one youth bakuora bakwenderea kenda tutithira muno twina kanya ka kaingi gaguta kwao twika kwina job opportunities ke youth na mantu jangi je concerning na youth ba dene location ya mikumbune na muthiene ni badithite mukana mawamba jakarika kairi kira bakathiria ni musako jwanja kwanja bagicwaga into birabi nontu into birabi inge biriwa bigeta bikaingirwa nja cietu tewa atori beto kwa una ndangu tukoromba batwe riu renge bwe tutongeria munene itotonya nja bweja gwako bwe njoka ndithete kabo kuyita kuona njoka bukuyita cyo into birabi nontu bwa mbere no twegete amba twebaringira thimo paka matoka tukabaithanja ciento nontu twina nyombira twabakira no twagatonya kukuyo gutega kwa una ndia tukuga riu renge tugita tugatonya ndo tundo campaign mwanka tubeita bonde ora tukagwata tukithagia teu twetekaneria kuma rugono mikumbune wa ndine ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare Nteto ciingi ni ona cia kinya 3:30 ni wega nuntu na kanya kurumira nteto cietu betagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio utukwa monde ni Maureen Kome.